MCs mawuok e kaunti ma Garissa chayo sirikal mokalo kuom adeko mar omenda mag counties ka giloso e kinde romo kod komiti mag omenda mar County Assembly ma Garissa. MCs go ywak ni deko pesago biro thiro chenro mag dongruok mochan e omenda mar 2024-2025. Gikoni dongruok mag county nyal dhi nyime kalore kod onge mar pesa, ni mano bende ruombo piny dongruok mag wards mage. Ni pesa itoke wakati inatakana kwa exchequer. Hiyo ndio inasababisha saa zingine mradi ambaye inatakikana iendelee ama ifanywe implementation part ndio inachelewa kidogo. Tuko na hiyo changamoto. Saa zingine ile pesa tunahitaji tufanye kwa maybe training kwa sisi kama legislators ama watu assembly hatupate vile inatakikana. Sasa tungeomba serikali kuu maybe tupatie serikali release pesa ya budget kwa wakati inavyofaa. Wananchi wanataka kuhusishwa, so walikuwa wamelalamika sana. That's why tulikuwa tunamueleza duty bearers, the committees also wajue ya kwamba kuna hiyo shida ambaye lazima wahusishwe wananchi. Kuna budget na project ambayo walikuwa wamesuggest na project ambayo imekuwa identified by the community wakuwe involved. So hiyo issue ambayo tulikuwa tumesikia kutoka community ya kwamba public participation haifanyiki sana vile ilikuwa inatakiwa, ndio part of it. Jotelo maya county ma Garissa oketo pogruok mag tenge kendo singo tiyo kanyakla kuom tuo e kinde yiero mokadho. Ne giwuoyo e nyasi mar duka kamano kuom welo mar Abdi Korio kaka jametri mar piny Kenya piny mar Oman manobagi boma ma Masalane, nyasi manotelie gi Senator ma Garissa Abdul Haji. Jotelo wacho ni pogruok mag siasa osekelo ng'ikruok e chenro mag dongruok e kaunti no, ka gavana machon ma kaunti no Ali Korane kod gavana masani Nadhif Jama osingo tiyo gi okang' mar winjruok kamano mar neno ni jotelo duto maya e kaunti no wuoyo gi dwol achiel. Senator Abdul Mheshimiwa Mahbub Ambassador Abuha, nataka nimshukuru mzee Ali Korane kwa ajili yake, kwa ajili ameamua kusameheana na ndugu yake Duale. Hata sisi kama viongozi wengine wa Garissa tunataka kufuata hiyo mwenendo, tusameheane.